andũ acio tũkũmetha nako he bara ĩno harĩ ĩno tũgwĩka atĩ ona tũramacaria niki tondũ no ndakwĩraga we tondũ ona andũ amatwarĩire mbia nĩ ndiakũrire ũhoro wa evidence rĩu ona tũkorwo no tũthiĩ borithi tũngĩmaruta kũ we evidence ĩrĩa rĩu gũkũ tũkũmacaria kũ gũkũ rĩu andũ acio tũkũmacaria kwĩna andũ aingĩ ngari nyingĩ ũkũmacaria kũ tũkũmacaria kaunti ng'ima twambĩrĩrie na bara ĩno twathiĩ twarĩkie ĩno harĩ ũrĩa thiĩte tũkene ĩno tũkarĩkia rĩ kũmacaria ona akorwo milioni ĩmwe milioni no githĩ ndiakwĩrire na tũthiĩ apotie kuga nĩ wanjĩrire nao nawe na ũnjige njoke nini Niaje mambo? Oh, salama sana. Wewe ndio jamaa taxi sio? Nimetumwa hapa. Sasa. Nilikuwa nimeambiwa nipatie 1000 ili tuweke mafuta. Ndio. Alafu muende? Mwea na mbaya. Sasa fanya hivi, hii ndio weke mafuta. Ndio. Alafu ni mteremshe. Okay. Kwa hivyo nikaweka baba fanya hivi, alternative njoo nikuoneshe. Wacheki pale. Pale. Karibu ile gari ya grip line. Ndio. Basi fanya hivi, enda pale ya mdosi kwa hapo. Enda ongea naye. Naona umetoka, tunakusaidia. Ni sawa. Tutakuwa chako weke mafuta sawa? Safi. Enda tu pale, harakisha. Sawa. Mama ndekarire muno. Niki kirakumakia. Ndramenya na wetereire wira. Ana gwetera no job. Ni uko job. That is nice. Amakia ni ndu ina no aguka. Aguka tu no tukucemania nake. Ngwiraga wira ni wira. Ukire haha wira. Otherwise uyu tubangire tuboro wa Basa atiriri. Uyu tubangire tureka ati turoya cash. Na mundu aturi twaraga uri twaraga bengire ni ile turona ni mafataire gukomesho ni au nyango bayeri naona gayo ngiri tanja mbere ya kugura ngari andu ti aguruki kwi mundu rambiraga araugaga nie wana ndia ngura ngari wana ndia nendia yani gutiri undu wese riu hakuna kitu anajua na ngiri nichwa kumamirwa nginyagia ukauga ciure andu rimwe nyona gata maria nguruki wetikira kugura ngari tari ngukuragura hiyo na wandu no anando anga I think there is a problem ati wana ndorenda kumaindi ati mundu araturorio gakona ndo amae na mbeca andu mari no vitu andi makiri andu ahu then but na wandu mangiuge batheni tukuri andu tukuri thibitari tigato makundie mbaki but let me tell you hii kazi lazima tuifanye ndoi uria we compose kana niguo uheaga andu confidence
ari ni mbega no riu Gari ni mbega. sasa Ii. magana mairi ma 50 50 sawa. ala logo buku ino hivyo. Aya. Wewe ndio tunaandikania na wewe? Ama ni mwenyewe? Ni mwenyewe. Utafanya hivi? Utachukua gari. Alafu mtu anipatia pesa, utachukua gari na logbook. Utakuja tumalizane kesho tuandikiane. Basi kanogo. Saa 3 hivi. Si mbaya. Na ithatu uguo. Koguo tukandikanira ruyo na mwene. Eni, Rocio. Eni. Aya. Utacha gari ya mtana? Gari ni yako tayari boss. Ingia hapo, enjoy gari yako. Mimi nitaka hapa tumalizane, si tuingie hapa tumalizane, au sio? Sawa basi. Sawa, tunaone. Sawa. Kesho kama ingine. Kweli. Tutaona na dai. Onyango urabora thimu. Halo Onyango. Kameenda. Ati umeuza? Tayari? Guy, okay, that is good. Fanya hivi. Mumeuza the 250? Sawa. Wewe mkifika town tupigieni. Good man. Santi. Guy. Ino muntu mamune ni believable ni riri. Taroria atiririwe kwina undu anga uroneka ta kwa we strange kana tio twina ge spirit kia wira kana mite turaruta wira uyu mundu ararenganira mbia fatie rogo book fatie mwendia fatie agreement haya ndareka nginya search ya KRA at least akoro ari comfortable atiriri ngari ino ne kiriri haya na no gwendo mavunjirwe TV riri ndio uri ukigura ngari eka search ona migunda Crusade andu mahunjagire ukabono komwe umwele yule kana gukaga achana na hivyo na ndesiri atiriri Onyango ri tumeke motivation by the way handu ha 20% ri reke tumongerere 30%. By the way, not more that because we have nothing to lose. Kota kile kendo tora lose. Nothing. Taruva 250 normally ya mundu normally ya ite magane 40. Wende tirera ri ona ko ni kunyurani tongika tukuristo kwa nawe akoreo ngari ni athie. You see what we are going to do now? Haya. Nona ru style yo ni ra work. Haya kwina uyu customer wa pick up. Uyu akagumo. Uyu akagumo. Okay. Yes. Pick up tuko ya kababa. Pick up kababa ni rori. Kababa ko na rori. Rori ni mundu ule wa kuria ndarugu. Uyu wa ndarugu renda rori. Nike tukera kababa thiagire mathiga ndarugu. Ngari igithinde kamenyo ni tukamenyora tugucora. Riu pick up ni auga mundu wa kagumo. Wanake no gutu gwika. Style ni yo. By the way. Nike. Leuri, urengo pamwikari kwa kumomba baisa na kumunegenera tena ikara. By the way munegenera ugaca wikire kinegene kingi muno. Upiga kwanza turathiete Mombasa. No iva. Sawa. Kai. Akibaire kinwa na tukiaga meni mameno meni tamaga kwa turamekorire Siramu. Kai. Ni makulira tureginya mano makoini. Tawa kama ndo mamwe tutikareke. Lakini wacha. Ando mundo murathima ni ngai waugire tuigagirwe mbia. Akili ni mali. Mali. Yes. Sawa, lutiga ni mamithia hapa niguo nilikuwa nimerara. Ngana mukathie murega. Oh, Orani sana nina serero muno ni ngari cienjerithiria. Ithuĩ mathaarĩ makoragwo arĩ mbeca. Nĩ ngari ciareta thĩna. Uramenya tuthiĩte Mombasa by the way kwina project tuthiĩte kwendia. Pareni ngari ciretire thĩna muno. Thĩna. Sawa. Aka wengi ni waguka
Unaona leo. Otherwise, Wataikaria muno. Better than never. No kai no agituiga ai. ni mimi tuna na shughuli nyingi. Otherwise, Otherwise, thina piu piu piu. karibu. Tuthie ona mugunda ingi. Ona eko kiuga watiriri. Mburi itiguragirwo gicegu. By the way. Ugure kindu urona. Tuthie. Aba waruri yo. Waruri ucio. Kuthie nginya varia. Mboco icio. Ndorona fence iyo. Ucio ni mukombo mwana uriku. Alafu thigingi ukuthie uthie straight. Unaona ndisa. Ndio wakore. Mikimeo iruwe gwaku ri. Nona kimutikira kihare gatagati. Good. Kiki kia gatagati ka barabara tuge. Hau niho bonda riri. Then wona wina advantage kiria thitima itukire gwaku mugunda. Na madam niguo witikiona ni turenda kwendia by the way. Nyinwa wanja waru uyu Sio watu tumathe. Ugweka ati wona wa mabiu ri ni tukuhuranira thimu ukingaire tunini na no ndugakiraririe ciana na mboco nginya mboco na mbembe in the meantime ri no ucicokaniriria ari owe nigetha riri twayane mugondo cio wona atia we kumana ni nawenda tia mborere thake mambegu uria nake akuga no ungi ubanga wega ni ukurithia kagombe gaku haria anona ri guku hello ndoke ma ninathi kuria turaranite mugonda ninawona na ni mwega muno wina mbembe na mboco na waru mbega muno ithuite muno ni mwega na nginya wina miti na thitima ikiririte vau ni sawa 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 auga atia mugonda ni mwega mugonda ni wetikia ni mwega no arauga tombe tukathi kwa land board riuri tombe tuthi land board riuri na mbia ivo mbia cievo Luizi ni monaga atiriri undu ni turai na undu wa haraka if anything kana atia what do you think then ikuria ni atiriri land board ithiaga andu maguranite kana makinyanitie either deposit njega ni ndute maundu ni mega na mukinya kinyukitie onyita riu ri kuga ati twetere mugunda ria land board igeka ri na by the way ana MP ni ama wakae ikatiri siupigie mheshimiwa reke mwe Bora mheshimiwa by the mugondo ya right yari kugura ni kwa turakwigwirite nthawe ya kumuvurira ringi ui taroria ikore nyumite murankorire ku we ni turere wai menyere kiole tuwe na tungira enderi mheshimiwa by the way uragura 800 niguo 800 tuwe mheshimiwa uragura 1.2 niko turakwigwirite ntha you see turera na atiriri uyu na kamugunda gaka ni kega ri tumutithie nako tiga ni muvurire ringi menya kwe mundu ungigurwa na ukarathimika riu tuwe niko turacaria kirathimo mwena waku ni mukurathimo hapana riu what you do Leto cia land board. Reke twike atiriri. Land board no nginya makoro marutite kindu. Of course no nginya reke gwika uguo reke ndime mbuke na Friday. Nigetha riri twike ati. No kono mbuke na Friday. Otherwise wathaka mugondo no thigua nthe. Me wana under advise you. Unatuona hivi? Hello. Mr. Musyoka. Kuhana atia? Ne Beatrice. Haya, riu ndenda ujikire uria ujikagira. Ndenda special board Friday. Na possible ri, ndainya tondu in fact na ndauma haha ri. Ndadi Mombasa kwi beach ira turathi kumendia. Customer ne tweteririe ndainya. Kamurika no transfer ke mugondo ucio. Mombasa gire to gatege tugacoka na SGR. Riu ri mugundo uyu ndirakwiraga wa 348 ri twina madam uri haha ngugutumira land board ni wa okay ni wekira ndari-ini okay sawa then madam uyu ngugutumira ri ni gukurehera maritwa na kina nigetha title ikiume na ritwa riao batho no iko muthenya umwe pigo na turenda atiri in fact ndienda igucie please I know okay nikugura saa ndukamake all right go kwanza ngugura kinyanyama all right thank you
leo ucio wegwa vole rwa kwa depot taito tukakora Friday in thondeke but by the way lakini ira depend na undu umwe